Trump ahagaritse igikorwa cya gisirikari yari amaze gutangaza ku rwego rw'isi yose nyuma y'amasaha 50 gusa. Ibintu byatunguye abayobozi, abasirikari ndetse n'isoko mpuzamahanga rya peteroli. Mu gihe Amerika yari imaze kohereza amato y'intambara, indege za gisirikari n'ingabo ibihumbi kugira ngo ifungure umuyoboro wa Hormuz wari warahagaritswe n'intambara ya Iran, isi yari itangiye kwizera ko igikorwa gikomeye cya gisirikari gitangiye. Ariko mu buryo butunguranye White House yahise isubira inyuma. Ni iki cyahindutse mu masaha make? Ese ni diplomasi yihuse, igitutu cy'intambara, cyangwa Amerika yisanze yari igiye kwinjira mu ntambara nini kurushaho? Murakaza neza kuri iyi nkuru y'amasaha 50 yahinduye icyerekezo cy'umutekano w'isi n'ubukungu bwayo. Kanda subscribe ukomeze ukurikira ibiganiro bitandukanye utazacikanwa nabyo, ndetse n'ubusesenguzi bwimbitse cyane. Naho jye mugiye kubana, nitwa Emmanuel Iradukunda, mbahaye ikaze. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko igikorwa cya gisirikari cyo gufasha amato y'ubucuruzi kunyura mu muyoboro wa Hormuz gihagaritswe by'agateganyo nyuma y'iminsi 2 gusa agitangije. Ku cyumweru, Trump yatangaje ko gahunda yiswe Project Freedom izatangira kuwa mbere mu gitondo, igamije gufungura uyu muyoboro w'ingenzi Iran yafunze nyuma y'intambara ihuriweho na Amerika na Israel irwanya Iran. Iran yari yarashyizeho ubwoba ku mato anyura muri uwo muyoboro unyuramo hafi 20% bya peteroli na gaze bicuruzwa ku isi, bituma ibiciro bya peteroli bizamuka cyane ndetse bigatera impungenge ku bukungu bw'isi. Ariko nyuma y'amasaha 50 gusa, Trump yatangaje ku mbuga nkoranyambaga ze ko iyo gahunda ihagaritswe mu gihe gito. Icyemezo cyafashwe ku munsi umwe. Minisitiri w'ingabo wa Amerika yari yavuze ko Amerika iri kuyobora icyo gikorwa ifite imbaraga, icyerekezo gisobanutse n'intego ihamye ku nyungu y'isi yose. BBC Verify yagaragaje uko ibyabaye byakurikiranye muri ayo masaha 2 ya Project Freedom. Reka tubirebere hamwe ibyabaye muri ayo masaha 2 ya Project Freedom. Ku cyumweru, Trump atangaza Project Freedom. Trump yanditse ku rubuga rwe rwa Truth Social ko Amerika izafasha ibihugu bitandukanye kuyobora amato yabyo kugira ngo asohoke neza muri ayo mazi yafunzwe. Yagize ati, ku nyungu za Iran, uburasirazuba bwo hagati na Amerika, twabwiye ibihugu ko tuzayobora amato yabyo tukayafasha kunyura muri iyo nzira ifunzwe kugira ngo bikomeze ibikorwa byabyo bisanzwe. Ishyirahamwe mpuzamahanga ry'ubwikorezi bwo mu nyanja Baltic and International Maritime Council rivuga ko amato agera ku 1000 arimo basare hafi 20,000 yarafatiwe muri ako karere. Trump yavuze ko iki gikorwa ari igikorwa cy'ubutabazi kizatangira kuwa mbere mu gitondo mu masaha yo mu burasirazuba bwo hagati. Yanavuze ko ibiganiro hagati ya Amerika na Iran biri kugenda neza kandi bishobora no kuvamo umusaruro mwiza. Kuwa mbere, amato 2 anyura muri Hormuz. Mu rukerera rwo kuwa mbere, US Central Command yatangaje ko ingabo za Amerika zatangiye gushyigikira Project Freedom hagamijwe gusubiza ubwisanzure bw'urujya n'uruza rw'amato y'ubucuruzi. Iki gikorwa cyari kirimo amato ya gisirikari arasa misile, indege zirenga 100 zo ku butaka no ku nyanja, abasirikari barenga 15,000. Ingabo z'umutekano zikurikirana umutekano wo mu nyanja UK Moto zavuze ko Amerika yasabaga amato kunyura mu gace k'umutekano hafi y'inkombe za Oman. Nyuma yaho, ingabo za Amerika zatangaje ko amato 2 y'ubucuruzi afite ibendera rya Amerika yabashije kunyura neza muri uwo muyoboro. Trump yavuze ko ku munsi wa mbere ingabo za Amerika zarashe ubwato bwihuta 7 bwa Iran, nubwo ibitangazamakuru bya Iran byabihakanye. Ibindi byabaye muri uwo munsi, tanka ifitanye isano na sosiyete ya peteroli ya Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu na Adonic yarashwe muri Hormuz. Korea y'Epfo yo yatangaje ko habaye iturika ku bwato bwayo. Inkongi y'umuriro kandi yadutse ku cyambu cya Fujairah nyuma y'igitero cya Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu yavuze ko cyakozwe na Iran. Iran yo ikabihakana. Kuwa kabiri, abayobozi ba Amerika baje gushimangira gahunda. Minisitiri w'ingabo Pete Hegseth hamwe n'umugaba mukuru w'ingabo Dan Kane bavuze ko gahunda iri gutanga umusaruro. Pete Hegseth yavuze ko amato menshi y'ibihugu bitandukanye yarategereje kunyura muri uwo muyoboro wa Hormuz, ashimangira ko iki gikorwa ari kigiye gito ariko gifite intego isobanutse. Umunyamabanga wa leta ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio yavuze ko Amerika iri gukora kino gikorwa nk'ubufasha ku isi yose,
kuko ariyo ifite ubushobozi bwo gucunga umutekano muri ako karere. Unyumvire kandi, nyuma yaho Trump ahagarika gahunda. Mu masaha make nyuma y'izo mvugo z'abayobozi ba Amerika, Trump yatangaje ko Project Freedom ihagaritswe by'agateganyo. Amerika yavuze ko ibyakozwe ku bwumvikane bw'impande zombi kubera intambwe nziza imaze guterwa mu biganiro na Iran. Trump yanditse ati Project Freedom izahagarara igihe gito kugira ngo harebwe niba amasezerano ashobora kurangizwa no gusinya. Ibi byabaye nyuma y'amasaha make ubwato bwa sosiyete y'Abafaransa CMA-CGM bugabweho igitero muri Hormuz, bagakomereka bamwe mu bakozi babwo. Abafite ubwato n'abishingizi bavuze ko gahunda ya Amerika itatanze ibisobanuro bihagije cyangwa umutekano wizewe byatuma bongera kohereza amato yabo muri uwo muyoboro. Raporo ya Lloyd's List yagaragaje ko umubare w'amato anyura muri Hormuz wakomeje kugabanuka kubera impungenge z'umutekano. Ubushinwa nabwo buhangayikishijwe na Hormuz. Ubushinwa kugeza ubu bwamaze gusaba gufungura Hormuz. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubushinwa Wang Yi yasabye ko umuyoboro wa Hormuz wakongera ugafungurwa vuba bishoboka. Mu biganiro yagiranye na mugenzi we wa Iran Abbas Araghchi i Beijing. Kugeza ubu abasesenguzi batandukanye bakomeye ku isi bari kwibaza mu by'ukuri ese Wang Yi, minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubushinwa, kuba yaganiriye na minisitiri w'ububanyi n'amahanga Abbas Araghchi wa Iran i Beijing byabyaza gutanga umusaruro. Wang Yi yavuze ko guhagarika imirwano burundu ari byo byihutirwa cyane, kandi asaba ko ibiganiro bikomeza bishobora kuza gutanga umusaruro kuko Ubushinwa bwagaragaje ko bwiteguye gufasha kugabanya umwuka mubi hagati y'impande zombi zihanganye. Ibi bibaye mbere y'uko Trump ateganya guhura n'umukuru w'Ubushinwa Xi Jinping, aho biteganyijwe ko intambara ya Iran n'ikorwa ry'umutekano muri Hormuz bizaba ari ingingo nyamukuru zizaganirwaho. Kuba Ubushinwa bwaba bushishikajwe cyane mu buryo bukomeye n'umuyoboro wa Hormuz, nuko Ubushinwa kugeza ubu bugura peteroli nyinshi ya Iran, bushimangira ko amahanga yose ashishikajwe no gusubiza urujya n'uruza rusanzwe rw'amato muri uyu muyoboro w'ingenzi ku bukungu bw'isi. Project Freedom ihagaze by'agateganyo. Ikibazo gikomeye gisigaye ni kimwe: ese iyi ni intambwe igana ku masezerano y'amahoro cyangwa ni agahenge gato mbere y'indi ntambara ishobora guhungabanya ubucuruzi n'umutekano w'isi yose? Icyemezo cya Trump cyerekanye ko umuyoboro wa Hormuz ukomeje kuba umutima w'ubukungu bw'isi, aho icyemezo kimwe cya politiki cyangwa se igisirikari gishobora guhita gihindura ibiciro bya peteroli, ubucuruzi mpuzamahanga n'umutekano w'akarere kose. Amaso y'isi yose ubu ahanzwe ku biganiro biri gukorwa hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran n'ibihugu bikomeye, bitegerejweho kumenya niba ari intangiriro y'ituze rirambye cyangwa ituze ritaramba. Kandi nubwo bimeze bitya, si uko bigiye guhindura ubukungu bw'isi uko bimeze muri iki gihe. Nahansoreje, kana subscribe ukomeze ukurikira ibiganiro bitandukanye. Ndahamya ntashidikanya ko nta handi wakura ibiganiro nk'ibi bisesenguye, nta handi wabisanga uretse aha ngaha. Naho jye mwabanye, nitwa Emmanuel Iradukunda. Ndabashimiye.